At makyabe, kindalit apamkulat. Yaing di kilang, palena pari, palena hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, busanganing yatu, bang kaya mo nye, kana papatuto. Kilagyuning igpaampoy nga nakampoy banal Espiritu. Amen. Amen. Hinginu manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Kiningado ngay tita mo pagselebran tayo yung kapiesta ng San Benito o Saint Benedict of Nursia at iya po miyatong yang abot. At itamo, pasalamat aking apong Ginoo king 89 abanwa ning grasya. Kaya iti po metong yang Year of Hope, kaya katamo king mabilog a Santa Iglesia. At iti masasalamin niya, king katamong selebrasyon ngeni na ing katamong parokya iti 89 years old ne. At magsadya tamo, looking forward para po king katamong 90th anniversary na siguro 1 year tayo pong pagmasusyan. Kaya iti po, mo po kabod, metong kapundasyon, amitalakad, a Santa Iglesia, keti king kakatamo pong baryo, ning sapang bato, lunemi talakad, ing kasalpantayanan Kristiyano, na itamo magtamasan tamong ining panahon na iti, na dakala kapagsubukan, dakala reliyon na mamagalto, dakal kapanyiran mismo kin Santa Iglesia, pero manatili tamo pa pong makatalakad bilang metong a Santa Iglesia at itamo ing sasalpantaya kang Kristo. Si siya talang iratang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat, pagmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ikang memili kang San Benito, pangitatagne ing metong at edisyon monastiko, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang tikya na bakas San Benito, king pamanurunat
pamanayid king banalabye, karing dakal ng kapatad, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang minantabi kang San Benito, pang pagsilbianala, ring mata sa dangalan ng Santa Iglesia, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, king pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Liga. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas sa banwa. Kapayapan karing taong kayang kaluguran, pupuryan da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka kayapan karing taong kayang kaluguran, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas sa banwa. Manalangin tamo. Hoig paming mayupaya, gewame isan Benito, meto nga makapasbaling giya, ning pamanuro karing tao, bang bibibye king kekang kasaywan, ipagkalom mo, ing pamanatili mi king lugod mo, babo ring sablang bage, makatalakad kami king dalan daring kekang kautusan, itiaduan mi kapamilatan ni Ginoo Yesu Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kambe mo, betong mo king panga Diyos, manggamang king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Henesis. Miglak bene kanita Jacob, daralana insablanang pibanjan. Mirasya Birseba, at karinya midawon ayin king Diyos ng Isaac at tatana. Pagsalita niya ing Diyos si Israel, king kapamilatanan ning paninap, itambenging matudtudya. Jacob, nga na kaya. Nano po ita, nga nang mekibat. Kanita, nga na ning Diyos, ako ing Diyos ng tata mo. E katatakot munta ka Ehipto, uling ka rin dakagawan metong amaragul abansa. Kaya bayo kong munta Ehipto, at iyuli ra kayo naman keti. At yuking siping mo i Jose, potang mateko. Kay ba't nanita,
Mekoya Birseba ihakop. Pepasakyan dering anak na, kambeda rin kayang apo, at ding karelang asawa, karing saken a peparalaning ari. Delalara naman ding karelang baka, at sablang pibandyan a ati pundaking labwad ning Kanaan. Miras la Ehipto di Jacob, at ding anak na at apo. Tibura ning Jacob ihuda ka Jose, ban sa lubungan nala karin Goshen. Pepasadya ni Jose ing saken na, at sa lubungan ni Jacob at tatana karin Goshen. Inyang mikit nala, kinawol ni itatana, at sakaya menangis malambat king tulana. Nganang Jacob kang Jose, ngeni, malyari na akong mate, uling ita kang pasibayo, at balo ko king mabeka pa. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing kaligtasan ding taong matulid, king Ginoo manibatan. Ing kaligtasan din taong matulid, King Ginoo manibatan. Migtiwala ka king Ginoo at dapat kang mayap, ban payapa kang manuknangan king labwad. King Ginoo panintunan ing tula aburimo at kayang pagkalog, kapag nasan ning kekang puso. Ing kaligtasan din taong matulid, King Ginoo manibatan. Ingata nala ning Ginoo detang kaya maminto, ing manara kapilan man emilako, nung datang ing kagipitan balura, ing karelang daptan, king panahon ning danop, ela magkulangan. Ing kaligtasan din taong matulid, King Ginoo manibatan. Marawak kaya kang painggulutan, ating mayap yang kaya kang daptan, ban manatili kang atin tuknangan, uling kaluguraning Ginoo ing katuliran, inya ding taong tapat kaya kapilan man, enala painggulutan dapot lahira, ding darapat dewakan, kaya lang wakasan. Ing kaligtasan din taong matulid, King Ginoo manibatan. Ing kaligtasan ding taong matulid, king Ginoo manibatan, ya ing karelang santungan, king oras ning kaligaligan. Sa upanala ning Ginoo at iligtas, ikabus nala karinggamat ding taong marawak, uling ing Ginoo yang pagsantungan da. Ing kaligtasan din taong matulid, King Ginoo manibatan. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Ing lulugod ka na ako, pamintuan na la ring amano ko. Luguraning ipa ko at ipa ko, at ako manuknangan niya kaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang timuri. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo.
Jesus nga na kareng kayang alagad. Tandaan ninyo, tutuburan da kayo ang timong tupa, busad da ring asong gubat. Sukat kayong maging matalino, ang timo'y ngubingan. Dapat maamu kayo lub, ang timo ing pati-pati. Mingat kayo, huling yarap da kayo kareng karelang sinagoga, ikaladkad da kayong yarap kareng gobernador, at karing hari king uli ko, pangiyag yu karela, at karing pagano ing maya pabalita. Potang yarap da na kayo kareng piyukuman, eyu pigaganakan nung nano ingke kayong sabyan, o nung makanano kayong magsalita. Potang datang ng oras ay ita, biyabye ke kayo nung nano ingke kayong sabyan, huling dingamanong ke kayong sabyan, elake kayo. Manibatan laking espiritu ning ke kayong ikpa, iyang magsalita king kapamilatan nyo. Ipanyaya ing kapatad na, king kayang kapatad, makanyan mo naman ning daptan da ring tata, kareng karelang anak. Lumaban la ring penganak kareng karelang pengari, at papatedala. Pikasaman da kayo ring sablang tao, king uli ko, dapat itang manatili ang king kapupusan, biligtas siya. At potang lupigan da kayo, king meto nga balen, lumipat kayo king tutuking balen. Sabihan ko kay kayo, ila akwang alaganasan king obrayo, king sablang balen ng Israel, baya datang ing anak ning tao. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Baya pagat panapon po kay kayungan, May pagapanapon po at ang congratulations ngan po kay katamongan. Oh, i-greet your receiving you. Congratulations. Okay, bakit congratulations? Uling po ng Aldong IT, pagsalebran tayo ing 89th founding anniversary ng kakatamong parokya. Okay pong salitang pisamban, our 89 canonical erection. Wala mo mature yung pakiramdaman. Oh, canonical erection of our parish. Kaya po, pasalamat taking nga pong Ginoo, kaniti pong Aldong IT, uling mirastana king 89 and going to 90. Rempong inchik, ere burita ng ating 9, kimpong edad. Burida, going to, ana. O, papunta tamo, king kikatamong 90th year founding anniversary. Kaya iti metong yang selebrasyon kaya katamo emong yeningal do nga iti non for the whole year in preparation for this great anniversary na gawan tamo po next year. At yeningal do nga iti tamo po pagselebran tayo impong kapigaganakan kang San Benito o Saint Benedict of Nursia, the father of monasticism, at very famous siya po kitang kayang devotion. Kaya pong ausan tamong Saint Benedict Cross. Ating pong ating Saint Benedict Cross kaya kayo kete. O kaya pong Saint Benedict Cross ay iti po metong lang devotion kaya ni pong santong ay nanda kayo po, ninong ating integridad kaya kayo keti. Nambori ng sabyan, nitang integridad, pota pong king libutad, naning kapagsubukan, kitang libutad naning problema, o kaya king libutad naning kasakitan, matatag ka pa. Yapin nimbori ng sabyan iti, integridad o wholeness, no? Having integral of a whole. Yapining buri ng sabyan ning integridad. Siguro mas masanting sigurong pakiramdaman kaya katamong kasabihan yapin itang grace under pressure.
ikayo po aranasan nyo na itang grace under pressure. Pota pong mag-apply kang obra at kaiba during the interview, mag-nervyos ka. Pero, makasagot ka pa mo ring masalese king taong mag-interview ka. O kaya po, potang king libutad da rin kang kalaban. Agyang ika, panasakitan da na ka. Pero, eka po lalaban. Uling balo mong gusto ang pong matulid. Kanita, ating kang integridad. O kaya po, potapong, atika king meto nga mabayat a problema. At umena ka pong murong. Pero eka mo murong, uling balo mo, sisikan kalub ka rening problema nga reti, kanita, ating kang integridad. Ketang libutad daretang kekang pressure, ating kapamuring composure atamo. Kaya, yapin ita, ing integridad. Bakit sabihan kaya po yung integridad? Kasi iting lalawin na ng Ginoo kareng inawas ng kayang disipulo. Nyanong pong sisimbata mo magumpisa ketang first day of our Triduum, kaplanta kasi mag-start, niyang Tuesday, mag-start siya yung katamo pong gospel, the calling of the 12 disciples. At sinabi dala retang lagyu, darening 12 areti. At kay ba do sinabi reng lagyo dareng 12, dinina na lang instructions ning Ginoo nung makanano ing maging disipulo. At po saguli ing maging disipulo. Saguli na pamalitaya ing mayap abalita ning kaligtasan. Uling dakalya kalaban ing mayap abalita. Agyang siguro'y kaya kayo keti, pota pong managkat kayong simba, tutukila kaya kayo reng agkatyo. Neng kay kalyanda ka mo O kaya, retang agkat mong makyabe king choir, king lecom, king EMDC, o na naman mandated organizations tamo, agyang sinawa na kang mag-invite karela, dead ma. Alang pakyalam. Kaya po, impong Ginoo, king kakatang ebanghelyo ngeni, king sasabihan na kareng-kareyang apostol, real talk mo. Itang realidad na, nung bisa kang maging kayang disipulo, being disciple of Jesus is not a bed of process or walk in the park. Dakal kadalanan akapagsubukan, dakal kadalanan karokan, o kaya dakal kadalanan no kumontra keka. Pero bilang metong nga disipulo ng Kristo, maging matatag ka, potang ika, ating kang integridad. Kaya yung sinabi ng Ginoo, king kakatamang ebanghelyo nga na, tandaanan niyo, tutubod na kayong antimong tupa, busal da ring hasong gubat. Sukat kayong maging matalino antiring ubingan, dapat mamulob kalupa naning pati-pati. Uling itamo, ing Ginoo, tutubod na katamo, ketang maya na obra. Ketang masakit na obra. Palagayo po, ikaming paring mayaning obrame. Palagayo, mayaning obrame. Kaya po mayanang obrame, uling obrame, bukabod magmisa. Nung makanano meng palakading parokya, makanano kang makyabe kareng tao, makanano kang makisan metong kareng parokyanos, ahat neng kay ibiyem mo neng kang sarili. Pero minsan, kareng tao, ginawa na kang mayap, atin lang sabyan. Ginawa kang marok, atin lang sabyan. Mo na balo ka rin mo kabiting sarili mo .
Kaya po, mayan, ing maging disipulo na ning Ginoo. Kaya nga na ning Ginoo, king kakatang ebanghelyo, real talk mo, nga na. Ne? Tutubod na kayo, kareng libuta dereng asong gubat. Pero, manatiling kay kang composure. Manatiling kay kang integridad. Nga na. Maging mamu ka kalupa na ning meto nga pati-pati. Nga na. Makananuta ka nung tutong kita mong king Ginoo, makananuta mong papanatilyan, ing integridad tamo. Mo muna, papanatilyan tamo yung kay katamong kayapan, libutad na ning karukan. Kaya po ning lalapit taking Ginoo, baliyo po, ing lumapit kay katamo, yapi ning karukan. Ne? At kanita, masubok tamo ka rin kay katamong kayapan. Kasanting ning first reading tamo. Kasing first reading tamo po, metong yan namang telenovela eh. Kaya nung sisimba tamo Aldo, doa sa baybayan taya, ing biyenang Joseph the Dreamer, the son of Jacob. Inupisan tayo po iti, niyang deng kapatad ng Jose o Joseph, pisalide, karempong mga lakal kareng Ehipto, pisalide bilang meto nga alipan. Pero karas na king Egypt ng milyari, aburyana nening Pharaoh o ing hari, at kanita, dinina ning masanting nga posisyon. Naning posisyon na binyena, second in line na ning Pharaoh. Bala mo yung maging prime minister na ning Egypt. At nang milyari, Mika, danap king Babilo gayato, uling king kabyas na ng Joseph, may kapanipon lang pamangan. Kaya rempong sablang labwad, din sablang tao, pupunta la Egypt, bangsali lang pamangan. At metong kareng, minta ka rin, deng kapatad ng Jose. Naginawang karokan kaya, napisalide, at ngayon at yung looking harapana. Palagayo, ginanti Joseph. Ginantiya. Kita mo, no, sigurong gawan da kay katamo ita. Mismong kapatad mo, gawa na kang kalapastanganan. Patawaran me. Neng kaya limen kapatad mo na yan At naning bilyari, iya po, ginanti, nune kitang na mabiya pa'y tatang nga na. Mabiya pa'y tatang nga na. Puri kay ngakit nga na. At kanita, ing Pharaoh o ing hari, pepadalayang karwahi, bareng dakita ni tatang na karingking Kanaan, at mikilakitang balen aw sandang Goshen. At niyang ni tatang na, nang gawa ng Joseph, nginangulngulya, tengawul ni tatang na. Diyos ko, very touching yung first reading tamo nung mahilig ko ang telenovela, kasanting na gawa ng, kasanting ng first reading tamo, agyang libutad na ning karokan da rin kayang kapatad, ginanti, pepanatilyana itang kayang kayapan. At iya, pepanatilyana yung kayang integridad. Kadwa, bangkanita, atin tamong integridad, papanatilyan tamo, ingke katamong kasalpantayanan. Sabi ko saguling tutuki king Ginoo, uling dakal kakalaban. Minsan, ding kalaban mo, laliwake ka. Kaya nga nang sinabi ng kakatang ebanghelyo, ipanyaya na ding kapatad, ingke ang kapatad, makanyan mo naman, ing daptan daring tata kareng karelang anak, lumaban lakreng penganak kareng karelang pengari at papatedala, pikasaman da kayo reng sablang tao, king uli ko, dapat itang manatili ang kaking kapupusan, biligtas siya. Reng lumaban kay laliwang tao, reng lumaban kay ka,
mismong malapit kay ka. O may kad, den kapatad mo. Den kaya po ngeniking pamilya, karakal mi sasagsagan, karakal mi pate-pate. Minsan na anong pipate-pate da? Impong pipagalanda rin pengari da. Edo namang pipagalan. At masalala pa mata. At ilapang makilaban. At king kayamanan. Alang pamapamilya. Nunenong nanong akwa mo kaya. Iting makalungkot ngayon Pero, nanong ginusabyan ng ginu, maging matatag ka. Libutad da reting dakala pagkasubukan na iti, at yung kapasubukan mo, ilaliwake ka mismong pamilya mo. Manatili ka king kasal pantayanan mo king Diyos. At kanita, ating kang integridad. At katlo, potang ating kang integridad, parati kang manatili kang Kristo. Ninong alang problema kete, tasyo na yung gamat siyo. Walang rin alang problema. Ako, yung pari ko, tingko naman problema. Nung kanong ala kang problema, at nakakaringking maribelis. At nanong po rin ang sabyan at ikakaringking maribelis. Normal mo, tatintang problema. Parti na yung biyata mo yan. At din ikakatang kapag subukan na reti, ela pabayat, no reti, metong lang blessing, iba't king Diyos. Bang papanatilyan tamo, ingke katang kasalpantayanan kang Kristo. Kaya kasanting na po, ingke katamong ebanghelyo. Nga na, dumalang kayong antikaniting kapag subukan, lupigan da kayo. Nga na. Pero, eko tatakot. Kasi rin amanong sabihan nyo, elamen ibatan kayo. Nune ireni amano lang, ibat king igpako karing king banwa. At dening amano nga reti, patataganda, ingke katamo, kasalpantayanan kang Kristo. Kaya nung lalawin tamo po, ngayon mag-celebrate tamo king katamong 89th founding anniversary. Kasenting na itang integridad na itamo papakita mo bilang parishioners naning Holy Cross Parish. Karakal pong dinala na tao ketiking sapang bato. Sinuyo kingkikatang parokya. Mekad, parish priest la rin. Mekad, PPC officers la rin. Mekad, mamasa laking pisamban. Mekad, mag-serve laking pisamban. Mekad, choir la. Mekad, maintainer organizations la. Pero, panatilyan din karelang integridad niya itamo mag-celebrate tamong 89th founding anniversary. Ako po, bilib ko karene pong kikatamo pong matwa. Bistaman, ila at tinong edad at maranong lapakan na ako. Nung talaketi, abak gat panapon, mga di, kasanting ay integridad ay ta. Kaya, pasalamatan tala naman po rin, pong papanatili king kasalpantayanan tamo kiti king kikatang parokya, palakpakan tala po. At pangadi tala naman, detangalanan ni Kalana kiting ita na kayabe, pero may natili lang tapat king kasalpantayanan kiting kikatamo pong parokya. Kalupa ng San Benito na pagselebran tamo, balo na ning meging Biena, burideng lasunan, at minong bisang maglason, ding mismong kayabe na king monasteryo, uling ere buring palakad, bilang karelang abot, at nanggewara, dininande pong alak na ating lason at papainom da kaya. Anyang kingwaneng, San Benito, ining boting ining basong ating alakalason, menga dia. At sinalbagya ing mismong baso.
Niya po, king libutan da rin karukan, da rin ng taong bisang makamate kaya, panatilihan ng integridad na. Bilang meto nga abot ng karelang monasteryo. Kaya yapin niya po iti yung debosyon Kitang Saint Benedict Medal na iti metong yang protection karempong karukan ang mamalyari kaya tiking yato. Kaya sana itamo pong parokyanos na ning Holy Cross Parish pag-celebrating kakataan ng anniversary, metong po impanabilin ko. Yung kakatamong integridad. In integridad, aparating manatili na maging mayap. Integridad na parating manatili, king kakatang kasalpantayanan. At yung kakatang integridad, ang manatili para kang Kristo. At iti, metong yung pamagsadya kakatamo, king daratang abanwa na 90th founding anniversary na ning kakatang parokya. Huling itamo, may natili tamo, king integridad bilang parokyanos na ning Holy Cross Parish. Talakad tampo. Pakamalang kong kapatad, manalangin ta king Diyos, bangketa, king katungkulan tamong mikalat king may pabalita, sa panakatamong manintun karing hanggang pamipatagon mipasyag kaniti at maging makasadya karing arapan naning panganib at ngatang manalangin. Ginoo itubod mo king magobra king lagyo mo. Itangan po. Ginoo itubod mo king magobra king lagyo mo. Para karing sablang tutuburan ng ginubusal ding asong gubat, king pamipasyag da king mayap abalita, parati lasanang ating kamalayan king panganib ning pamipalaganap kaniti, parating mamulog at mapakumbaba, dapat masigasig king karelang katungkulan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo itubod mo king magobra king lagyo mo. Para karing sablang taong bisang tanggap king mayap abalita at ding bansang marahas sa salangsang kaniti. Kilala rasana king ding sablang tao, kailangan dang mikapamitagon makiramdam king mayap abalita. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo itubod mo king magobra king lagyo mo. Para karing sablang taong tinanggap na king mayap abalita, inginudi na no sanang katapatan at tetagan lugod kaya at magsalita king kayang mensahe, karing aliwa king balang paralan kakit daw. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo itubod mo king magobra king lagyo mo. Para kaya katang makatipon keti, eta sa kakalingwan king oras ning kagipitan, king pamikalat king mayap abalita, Ginoo mismo, yang munye karing amanong kailangan tamo, king pinanditay ta. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo itubod mo king magobra, king lagyo mo. Ngeni po, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Abetala ka rin katang kapasalamatan, tempong kikatamong 89th Anniversary Committee, Purok Coordinators, rin Charismatic Group, Richard Chona Yumul, para king Aldo kapasalamatan king kaybayta ng Rowena Rodriguez, para king kayadwanan ng Carmelita Gonzales, king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr., Antonio Iluminada Juanita Aliandra. Panalangin tala, king Ginoo. Ginoo itubod mo king magobra, king lagyo mo. Aduan tamo po ngini, kikatamong sariling kapagnasan. Hoy, paming at syubanwa, king pamikirake, king obraning anak mo, matad kaligtasan, king tao, antabayanan mo kay sana, king kirang lugod, binan mo kay sanang tetagan, ipasyag, king kirang maya pabalita, king kapag sadyan, marap, king nanumang panganib, amanaya kay kami, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
Purihin Diyos, meta sa kluban, kay kang kaya pantingay meeting tinape, para kay kami maginyang tinape ning biye. Mi purihin Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, meta sa kluban, kay kang kaya pantingay meeting alak para kay kami maginyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos, Mi kapilanman. puring Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, kakatamong daon matanggapya, harapan ng Diyos, sigpanglubos mayupaya. Tanggapan niya saning ginuy tindaong karinggamat mo, kingi kapurit kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplalat ng mabilog na Santa Iglesia. O ikpaming miglalang balikdan mong mitmong ganaka, retingayin darawon mi, kaniting kapiesta ng San Benito, kapamilataning pamanokimi, king kayang alimbawa, king pamagdulup keka, akamtan misana, ing pamisan metong, akayapan apagsilbi mi keka, itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabeya kay kayo, At kaya ka antimuri, itasyulareng pusoyo, makatas no king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at Maneping karapat matulit. dapat at matulid ing pasalamatan na kang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos, sa langanggat lubos maipaya, ibabayo ming kang Santa Iglesia king balang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan, babiye patutuking kang alangko pa sa lugod. Agyaganda kami kapamilataning biyerang bayani at sa saupan kapamilataning alangligan dang pamanalangin, bang maging mabiye king tanda ning magligtas mong upaya. Kulinita kang bering sablang koro ring angeles karing king banwo, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal ka o Ginoo, bit mo yung maya, bit mo yung banwa, ating labwat, kekang ligaya, o sana, sana, king kakatas, katasan, buwan niya'y daratang, king lagyo na ninggino, o sana, king kakatas, tunay kaping banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingayin king ambuning espiritu mo, bang para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunanye iti kayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at masabayang pepasalamat. Kaya ka, biniyaning kalis ka rin kayang disipulos at ngana. Unang niti, kayungan at minum ko kaniti, ting kalis yung kanakundaya, hindaya ning bayi talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangkit ami patawaran na rin kasalanan, taptay nyo iti, bilang kapigaga na ka kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Kinuking kang krus at pamanyubling bie, inabos mo kami. Ikang tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ingyato. Niyang iniganakan mi o ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebi ng anak mo, daraw miya keka, iting tinapi ning biyang poing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Kapag kumabami mo namang pagamwa mo, na kaming sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpay sa Iglesia makalaganap king meto yato, pang bigyan na piking lugod, kambe ng Leo, akya kaming Papa, i Florentino, na kaya kaming obispo, de sa Blangpari ang pong diakono. Kanakan mula ng bandi kapatid ming pepay naon at manenay, subling miyang pore sa Blang miyangon na biye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong harapan, pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngang karapat dapat magkamit king bilang angga, bangkayabe ng Mariang Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kambe ring sa Blang apostol, ang pore sa Blang banal, lalong lanay San Benito, na tinupad king malmong kapurian, king kakabaning panahon, purian takat paligayan, kapamelataan ng Kristo, king ang anak. King kapamelataan ng Kristo, kamben at kaya, higpang mayupayang tatu, kagumning banalay Espiritu, pupurian takat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, 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 amen. Gani po manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod king ikpa kareng amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpami asyobanwa misamba niya ing lagiw mo. Datanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, ketisuli pantiban, wami pamintuan ing loob mo, king kakanan mi, king ado-ado, ibiemo ke kami, king ampong ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anti
tawad mi, karing mi kasala ke kami, maayemu ke pay saul king tukso, ngunay kabus king kabus mo kami, O Ginoo, sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupaning kakang pakalulu parati king mikabusing kasalanan, at midigtas sa blang kaligaligan kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, natin kayo pa yan, natin ligaya manggamang king alanganga. Ginuming Yesu Kristo sinabi, karing kang apostoling kapayapan lalakwan ko, kaya kayong kapayapan ko babiyaw, kaya kayo mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan, din kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Kaya paning Ginoo, parati sanang manatili, kaya kayungan, At kaya ka ang pakita mo timurin. po ngining mikakame itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan. Ning Diyos sa milalako, ing kasalanan niya. Cordero ning Diyos sa milalako, ing kasalanan niya. Ibemo ke kami ing kapayapan. Ibemo ke kami ing kapayapan. Ibemo ing kapayapan. Ibemo ke kami ing kapayapan. Ibemo ing kapayapan. Niyo'y ginutang Yesu Kristo, niyo'y Kordero ng Diyos, yang milalakoking kasalanan ng yato, papalatang mayaw singapuna ng Kordero. Ginoo, Ginoo, ak matampan tanggap kaya kaya ka, ka, dapat ikas may nga mano mo, pumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo ay dala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, pagkarandaman mo ring panalangin ding sablang tinanggap kaniting pangako ning bialanganga, kapamilataning pamanokimi, karing turunang San Benito, maging tapat kay sana king pamananggap king kaya kaming obra, at king pamaglugod mi karing kaya kaming kapatad, king tunay lugod Kristiyano. Iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lukloko po sa guli. At nakaltaka pasalamatan. Of course, pasalamatan tala po. Rempong ginanap. Kingkakatamo pong 89th founding anniversary. Agyang pong short in preparation. Alaman natang 1 month, Alaman tamang 1 month. Pero uling pong ati kayo ken, ne ginusal, ne kisan metong, at iti po successful ya po yung kikatamo pong anibersaryo. Palakpakan tayo kikatang sarili. Siyempre, king pamuntukan da po rin kikatamong committees na ginanap kaniti pong kikatamo pong anniversary. De Sister Cora, Sister Ellen, Sister Mafay, rin po kikatamo pong Purok leaders, rin kikatamo pong CPC coordinators, kambi na po ning kikatamong PPC, ang popo rin sablang sinuyo, tinupad, ang popong bigmalasakit, ko po balo lagyo po, tapo rin pong committee tamo po ilang pasalamat, na uling ila pong ring maging kayantabeyo. Ero ko pa po masyado kasing kakilala, kaya pasensya na kayo po nung ero ko po abang lagyo. Pero nga pong ginu, balo na nung naning contribution tamo po kaniti. Kaya po, maragula ka pasalamatan king ginu at king kakatamo pong patulunan ning Banal Cruz. Agyang masakit, pero piktagumpen tamo. Mga niya talagang krus king libutan ng kasakitan, atin tamo pong tagumpe. Kaya thank you very much po kay kayungan. Palakpakan tayo sarili tamo. And then, manyag kong dispense sa karing may late. Kasi po, kita nagyawang 6 p.m., nagyawa tayong 5 p.m. Bangagat tamo pong mangan. Po. At saka ring matwa, kalupa ko gatang matudtud. Tamo po mapuyat. Po. Kaya pasensya na kayo po nung may late kayo, kaniting kaya katamo pong misa. After the final blessing, ng grupo tamo po, papicture la. Kasi balak po, by next year, king kaya katamo pong 90th founding anniversary, gawa tamong meto nga souvenir program. Pangkanita atin tamo pong souvenir memorabilia, para king kakatamo pong 90th celebration. Siyempre, iti kapasalamatan niya na mangkaretan taong ginusal, 89 years ago o 90 years ago. Siguro, paninto ng tala retang minunang may binyag keti. At pa kayang mabiye pa kayatang minunang may binyag keni. Ikaw minunang may binyag keni po? Retang igaga ng first. Reta pong first baptism, first marriage, o first wedding, first kumpil. Reta. Po, pantunan tala, ati feature tala. Nung ati pa po, yapong nalagya. Apong mila, ay nana. Apong mila, Ikaw minunang may binyag keni po? Talaga. Lawin tayo kitang baptismal record bangkanita, parangalan talangan po. Retang ng first na maging part na ng history na ng kakatamo pong parish. So itay pong metong ka rin kakatang assignment. Po? Okay. Lawin mo laging kayong baptismal, ay ka rin kakatamo pong canonical books nung ninupureta nung mabiela pa at invite tala o kaya invite tala rin ang karelang pamilya para parangalan tala po. Talakad kayo po.
Kay ba't na po ning misa, matatana po ka rin, para king mesa tamo, para king siya katamo pong simpleng apunan na pisuluan-suluan tamo. Ingino manatili kay kayo, At kaya ka antimo rin. petisyonan na kayo ni Diyos, may paing totoo, ingik pa, puwing anak, puwing banal na Espiritu. Amen. Bisa mi daw may tanaking kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos. Maya, pabengi po kay kayo nga and happy anniversary kay katamongan po. Repong